Arrivé ce lundi 10 août 2026 à bord d'un yacht battant pavillon de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a traversé le Pullman Lebo pour rejoindre Brazzaville. À son débarquement au beach, il a été accueilli par le vice-premier ministre Jean-Jacques Bouya. Après un bref entretien au salon d'honneur, le cortège a pris la direction de la résidence présidentielle du plateau où l'attendait le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette énième visite du président de la RDC témoigne de l'excellence des relations diplomatiques qu'entretiennent les deux Congos, deux pays unis par l'histoire. Les échanges entre Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont notamment porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et sur les enjeux d'intérêt régionaux. Cette rencontre s'inscrit également dans la volonté de préserver les liens historiques entre les deux capitales les plus proches au monde et de donner un nouvel élan à leur coopération. Yego reka mbasuze cyane mwe mukunda kandi mukurikira ibiganiro bya The Quick Times News, kanizere ko mumeze neza cyane nkuko mwagiye mubibona n'aba perezida babiri b'ibihugu bitandukanye. Hari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Denis Sassou Nguesso perezida wa Congo Brazzaville. Ni ibiganiro cyangwa se uruzinduko aho perezida Denis Sassou Nguesso yagiranye ibiganiro byihariye na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ibiganiro by'abakuru b'ibihugu byombi byabaye kuri uyu wa mbere hashize ejo tariki ya 10 Kanama 2026 byabereye i Brazzaville mu murwa mukuru wa Congo Brazzaville. Nkuko amakuru yatangajwe abivuga, abaperezida bombi baganiriye ku bibazo bitandukanye bihuriweho, by'umwihariko umubano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika ya Kongo, ndetse n'ibibazo bireba ibihugu byombi ku rwego mpuzamahanga. Ariko ikibazo gikomeye abantu benshi bahita bibaza cyangwa se bari no kwibaza kuri iyi nama, ese wakibaza ngo kuki inama ibaye muri iki gihe? Nibihe bikomeye cyane, ariko icyo nicyo wakibaza, se kubera iki inama ibaye muri iki gihe. Ikindi ni ibihe bibazo by'ingenzi perezida Tshisekedi na Sassou Nguesso bashobora kuba baribanzeho, kandi se iyi nama ishobora kugira akahe kamaro ku kibazo cy'umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ibyo bibazo rero umuntu ashobora kuba ari kwibaza, nawe uri kwibaza aka kanya, nibyo tugiye kuba tuganiraho. Perezida wa Repubulika ya Kongo Denis Sassou Nguesso yakiriye mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi i Brazzaville. Aba bayobozi bombi bagiranye ibiganiro bya tete a tete, no kuvuga ibiganiro byihariye hagati yabo bombi. Ibiganiro byabo byibanze ku ngingo z'inyungu rusange mu bihugu byombi. Ntabwo ibiganiro byibanze ku nyungu za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ya Repubulika ya Kongo gusa, ahubwo ni inyungu z'ibihugu byombi nkuko nyine byari byawe ndetse bari no kuganira. Muri zo harimo umubano wa diplomasi hagati ya Kinshasa na Brazzaville ndetse n'ibibazo bireba akarere n'umuryango mpuzamahanga. Iyi nama rero ntabwo ari nshya mu mubano w'aba bayobozi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika ya Kongo ni ibihugu by'abaturanyi, kandi umubano wabyo ugira uruhare rukomeye mu bibazo bya politiki, ubukungu n'umutekano mu karere. Iyo turebye ku ikarita usanga Kinshasa na Brazzaville ari imijyi mikuru ibiri y'ibihugu bitandukanye, ariko iri hafi cyane kandi itandukanywa n'uruzi rwa Kongo gusa. Ibi bituma ibihugu byombi bigirana umubano wihariye. Ibibazo bibaye muri kimwe bishobora kugira ingaruka ku kindi gihugu. Niyo mpamvu ubufatanye hagati ya Kinshasa na Brazzaville bushobora kuba ingenzi mu bijyanye n'umutekano, ubucuruzi, ubwikorezi ndetse n'imibanire y'abaturage. Mu bihe bitandukanye abaperezida bagiye bahura baganira ku buryo
bwo gukomeza uwo mubano. Kandi no mu bihe bya vuba Sassou Nguesso yakomeje kugaragaza ko ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimureba nk'igihugu gituranye nayo. Mu kwezi kwa Nyakanga Perezida Sassou Nguesso yari yanagiranye ibiganiro n'umukardinali Fridolin Ambongo ku kibazo cy'umutekano na politiki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hanagarutswe ku kibazo cy'intambara mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bigaragaza ko n'ubundi Brazzaville ikomeje gukurikirana hafi ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no kuba batanga umusada kugira ngo amahoro abe yagaruka muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baragenda mubibona rero mu mashusho ko Felix Tshisekedi yageze hariya, ko Sassou Nguesso yamwakiriye, muragenda mubibona ko ngenda namababwira nyine ko ibintu biba bimeze n'icyari kigambiriwe cyane. Ubwo muragenda muburyoherwa n'amashusho nyine y'abaperezida b'ibihugu byombi. Iyo tuvuze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iki gihe, kimwe mu bibazo bikomeye bidashobora kwirengagizwa ni umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu. Intambara n'imvururu bimaze igihe bigira ingaruka ku baturage, cyane cyane mu ntara zo mu burasirazuba. Ikibazo cya AFCM 23 nacyo kiri mu bigize umwuka ukomeye wa politiki n'umutekano muri karere. Ibi bituma ibihugu by'abaturanyi bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere bikomeza kugira uruhare mu gushaka inzira y'amahoro. Perezida Sassou Nguesso nawe amaze igihe agaragaza ko ashaka ko ibiganiro n'ubwumvikane bigira uruhare mu gukemura ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari n'amakuru yatangajwe muri Nyakanga avuga ko ubwo Tshisekedi yari yasuye Brazzaville ku itariki 3 Nyakanga, Sassou Nguesso yamushishikarije inzira y'ibiganiro bya politiki by'igihugu. Ibi rero bishobora gutuma inama yo ku itariki ya 10 Kanama ireberwa mu buryo burenze umubano usanzwe hagati y'ibihugu byombi, cyane ko ibi biganiro n'ubundi nibyo mwumvishe Perezida Tshisekedi n'ubundi twagiye tubigarukaho ari gushyira mu bikorwa ashaka ko haba ibiganiro by'igihugu. Umva ko ari inama yaturutse kwa Denis Sassou Nguesso. Ibi rero bishobora gutuma nyine ibintu bigenda neza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Denis Sassou Nguesso ni umwe mu bayobozi bamaze igihe kirekire ku rwego rwa politiki muri Afurika yo hagati, kubera umwanya afite ndetse n'umubano wa Congo Brazzaville n'ibihugu byo mu karere. Ijwi rye rishobora kugira uburemere mu biganiro bya diplomasi. Ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo kireba Kinshasa yonyine. Iyo umutekano uhungabanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingaruka zishobora kugera no mu bihugu by'abaturanyi. Niyo mpamvu igihugu nka Congo Brazzaville gishobora gushishikarizwa ndetse kikanashishikazwa no kubona ikibazo gikemuka binyuze mu nzira ya politiki n'ibiganiro. Kandi ibi bishobora gusobanura impamvu ibiganiro hagati ya Tshisekedi na Sassou Nguesso bikomeje kuba ingenzi cyane. Cyakora kugeza ubu amakuru yatangajwe ku nama yo ku itariki ya 10 Kanama avuga cyane cyane ko abaperezida basuzumye ibibazo by'inyungu rusange, harimo umubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Congo Brazzaville, ibibazo bireba ibihugu byombi ndetse n'ibibazo mpuzamahanga. Ariko kugeza ubu ntabwo buri ngingo yaganiriweho yatangajwe ku buryo burambuye. Ni ngombwa rero kwitondera amakuru avuga ko habayeho amasezerano runaka cyangwa icyemezo gikomeye cyafashwe muri iyi nama. Igihe nta tangazo rero ryemewe ribihamya, ubwo turaba dufasha ibyo kuko nibyo bamaze kuba batangaza. Perezidansi ya Congo Brazzaville yagiye bitangaza, nibyo bitatu bavuze ko baganiriyeho. Igihari nuko ibiganiro byabaye hagati y'abaperezida bombi kandi bikaba byabereye mu gihe akarere gakomeje kwibaza ku hazaza h'umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu hari impamvu nyinshi
icya mbere ni uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bihe bikomeye by'umutekano. Icya kabiri ni uko Congo Brazzaville ari igihugu cy'umuturanyi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icya gatatu ni uko Perezida Sassou Nguesso amaze igihe agaragaza ko ashishikajwe n'ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icya kane ni uko muri Afurika yo hagati n'akarere k'ibiyaga bigari hakomeje gushakishwa inzira zo guhagarika imvururu no guteza imbere ibiganiro. Iyi nama rero ishobora gufatwa nk'igice cy'uruhererekane rw'ibiganiro bya diplomasi bigamije kumva uko ibibazo byo mu karere byakemuka. Ari nayo mpamvu umuntu avuga ngo iyi nama ni ingenzi cyane. Usibye politiki n'umutekano, ibihugu byombi bifite byinshi byahuriraho. Hari ubucuruzi, ubwikorezi, imibanire y'abaturage, imipaka ndetse n'imishinga ihuza ibihugu byombi. Kinshasa na Brazzaville ni imijyi iri hafi cyane nk'uko nabikubwiye, ku buryo ubufatanye bw'ibihugu byombi bushobora kugira uruhare mu iterambere ry'akarere. Mu myaka yashize abayobozi b'ibihugu byombi bagiye baganira ku kongera ubufatanye mu bukungu, ubwikorezi ndetse n'indi mishinga ihuza ibihugu byombi. Ibi bivuze ko ibiganiro bya Tshisekedi na Sassou Nguesso bidakwiye kurebwa gusa mu rwego rw'umutekano. Hari n'inyungu z'ubukungu n'imibereho y'abaturage zishobora kuba zareberwaho ndetse bakaba babiganiraho ku meza y'ibiganiro. Avuga ngo rero ni ibintu byiza kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'iyi nama ikintu gikomeye kizaba kureba niba hari ibisobanuro birambuye cyangwa ibyemezo bizatangazwa n'impande zombi nyuma y'inama ndetse n'imyanzuro yabereye muri iyi nama. Abakurikirana politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo barashaka kumenya koko ese Tshisekedi na Sassou Nguesso bageze ku cyase n'ibyo baganiriyeho. Ikindi kizakomeza gukurikiranwa n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko kugeza ubu iki kibazo gikomeje kuba kimwe mu bibazo bikomeye Afurika yo hagati ihanganye nabyo. Muri make rero Perezida Denis Sassou Nguesso na Perezida Felix Antoine Tshisekedi bahuriye i Brazzaville ku wa 10 Kanama 2026 bagirana ibiganiro byihariye ku bibazo by'inyungu rusange. Umubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Congo Brazzaville ni ingenzi kubera ubuturanyi bw'ibihugu byombi ndetse n'inyungu bisangiye. Ariko kuba iyi nama ibaye mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'ibiganiro bya politiki, bituma buri ntambwe ya diplomasi ikurikiranwa cyane. Kugeza ubu cyatangajwe nuko ibiganiro byibanze ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ibibazo mpuzamahanga, mu gihe ibisobanuro birambuye kuri ingingo zose zaganiriweho tuzagenda tubibagezaho cyane. Niyo mpamvu dukomeza gukurikirana amakuru mashya azatangwa kuri Kinshasa cyangwa Brazzaville. Ubwo icyo nakubwira nawe ni uko ugomba gukurikira The Quick Times News. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri The Quick Times News, kanda subscribe ukande na notification bell kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose tugenda tukugezaho, kugira ngo udacikwa n'amakuru mashya nyaboneka aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, Congo Brazzaville ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Hose tukugeraho cyane tukakubwira amakuru aba agiye atandukanye kandi agezweho. Reka ngushimire cyane, nkwifuriza kugira ibihe byiza kandi Imana ibane nawe uhahe uronke mu byo ukora byose.